Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinong Sing School kemudian hapok Kshatri Jong Kamigilai School Welfare Development Association Central Body hagajingalang kabalong hakap kundai tuk lebih aracara pausan hakasi National Darbar Hall Mokhar kelaraban sa ajing tho sya ke sorkar jela bahkan penbet renti ya ki school kat kum ke polisi ya ke sedang menle sor jamin limba ki CRC. Hagaji akram bekilar petai kubor rebelawai ke jingalang u President Jong Association ba HM Marbanyang ulo ang bakamat ikran hagaji jingalang kalong baka storka akan bu renti yaki school duduk pre-primary haduk higher secondary bat ban pindu naru yaki jingbu kerdan yaki school baka storka akan ithu no yaki school belaseng deki missionary lan deki NGO kum ki non-government institution. President Jong Meghalaya School Welfare Development Association Central Body minta kasih hadir babila dia penolong ya kena meeting ki bala poi naki yang peniak sekolah mo creation mentalang naman lagi district hakaba kamat ke bakongsan ke babila ekran kadai nak benta kaneka streamline of school kadai kajing penrenti yang ni school baro na adu na pre-primary adu secondary higher secondary Hoi niu ia ka jingya syak kemat menta jong ka sorbe kabalawan lembaga CRC na ka menta kan jing temu ban streamline ban don no tangway yudai school ha ka ka school te na ka leng jong ia ka kapor ka badang ya ka sorbe ni kwa ban ajibut ya sarkar ba ka deiru ban kumba ka thung ban penduna ya ki categories kat kum ka polisi jongka ikwa bahkan itu no ya kini ki school ki pamde sarkar ki palaseng da ki mission da ki NGOs dan ki private organization no ya kini ki school ban itu no kum ki non government institution no tek tak kata ka bang ikwa na ka bentang ni ki system lain but hakabedai but ka jingyarap ka jing sio mo ka ba ka sarkar keju ai nak tak noi kai nak kali ajo ka asyam ni sudai bat terwa ba kasorkar kala ban ai ke jingyarap yakin yang kai jungi kawan long yarkat no la haki school baro kibadai ki nan government kenapa kan long kandon ke uniform yang kan long renti ba kan ya da kai nak jing hat tu kenai kai ni school pi hiat dak ki school kajing tu school be kendu mentau noi kai wai kai yang ni tang yo offer aku ke school kajing siu ba khatam la lek no pi balai ba kam dan kajing yerkan tingi kwa ba kan lat kan ni kajing ya mi jo noi kai na koi kapor punya mi surau ikwa ba ka sarkar kan ai da kajing siu ke bangi ongka ka bakin ai da ka skill tangka basic bat ka DA ka skill bat ka DA kani kan long kat penyerekan te ya baru school bomde sarkar kanang ba kim dadar kam shi bandean demand automatically kala kiuhi increment tidak ada ka le ya kani kemut nak kala jungi ki school lu ila pante la kam te kino hikai ba kim de ban mi surak anya pasya balengi ki school ngi mla ban thangla kino hikai ba kinia mi wan ba ki ong ba kami ke jingkran robon lagi ka sarkar ko ya fi la thungda ki SMC balai kan pan dia tulap nangi ditangkoi ke bangi yang kendu jing kalau ngingim lah ban kontrol ke mai kai namar ba ka sarkar hi kala pen no siliang dei kata jing ya kiwe ka ai jing se he pek ke jing ya phe ko puti share yo na ko wei SSC yo na ko wei ya thau ki yo na ko wei ta ka jong ta ka jing se dei namar ba ka don ka ni ka jing le siliang ba ngingim lah ban khang la ya kata ka right ke joki bagi mi surok penyadawa tendai ada kalau uniform pat habaro kadang kecing rekan ngatai ni ki school ni la pante akan bikin kai bakim dei ban mi surok penya persya maka ile rai namaria ki la thung dangi ki SMC mo tak kita ka follow iki norms kendon maki pre ki apli betawa tulap surok tito sakawai ro kalong ba bakran sipang ban streamline ki existing categories of school and classify them into government aided, partially aided, and private school only.
Tengiru ikwa ba korban ka stick ya kanida pentrikam ka ni ka polisi ka bala pas even pentrikam. Ndai ban siu sina hangni ban siu penitana ndai ka dai ban pentrikam na ni syakmat. Di kendiak la daya keren siapa ka jing penbahaya education ka bala akhir syatrai. Ni ngidot ki ka katukat ni kimat an ajumat kawai. Ya ka jing yar kat ka puli puthi nadu kinong kondong. Ngidon kampan yo iya kade nadu krasu ya kecik ya kayak kecik ya PE di school nadu pre primary mo lower primary kirang boy kayo jinera jingsio ni noi kai tang arma hande kat ba kecik dan kam basisha kalong ba we noi kai ko kelas 8 dan be to kijaka hanu gondong kila pandon kena kasan gut arpo gut agi ke kelas kim kot ya ka PTR Mereka pakai jinghikai mereka kelas lu, yang noi kai ke dalam kaju, lada udon kasan gut, lada udon naik kongot. Toh kita kaki bahasa kikot PTR no. Ikrat pakan long pada kabayan ti lang dai, ni ai jing mod eksorka pakan ai noi kai, uai kelas naduka muri primary. Lada kadan ya katong ni kini berbahaya ke education dai. Ni ki school jog ni dai lada ni peniak tang anut noi kai dai. Kau makan undan paham. Ni apa dia bu? Noi kai mana ka kelas. Tikade ka jing pada fi nama pa tang da ka support tang da ka board ka managing committee ni dula. Den rai ni hakade ka mat ni karpa ka sarkar pakan phai kmat. Tikadam ai daw shu pada kan ong pa kidon chidan ta ki school ki single digit. Ngiyo iya kan kita ki ko school. De la katat li ki snam da to ka por babat election minister adum boy la grand po house. Kani kaju minister Ukraine kaju tengi kuate ban repeat e katu kaju kaman ban ya thu yang ni namar phi de ka bor pan pet ban pnya la ban kham ti yaki de kam long ka wasong ni ya kita ki school bakin dawa ne pi om na ndai kan ni ka jing ya sha jing ya up ban petre ka pede ka sarkar ka ti ka pede ban le ka kata pan ban ni ki school ba ya syahmat PE mentah tang nak ada kata mentah kan ke school ju PE ka ba sheyok ju ka ba tre ba ka performance ka ba piang pek itu ke school ju baki on baki tang wei ru bom dan pas matrek yo ka ju ka jingera ka school ju ngi ka ba ngadu mentah ka ngadu arajar ni grade ke secondary lam ting sio yo tang sa gran ni pen pas matrek ju na ya kata ka prabhau 94% betul malau senyap dengi mio tang jingera kan bau tayo sekolah pada ubah klampen pas matrik tamboi kena aru uyo dikasongnya di mana banci action ni kata kadika sarkar education department tidak ada pisong akasuki pimnot bande ya kapade bande dika bahaba pi ino ya kakap namar ma pipen sngau sa ke tu to ka assembly ding yo sngau berobor pikiran sa ikini gijing e chief minister highlight to kita mo soleran sab semangiru tidak kata kenapa kanun kolapse ke education Kenapa ni mentah ke education nak lo kemana syong tu kan lim dek ke bala jangam tu lo piu ini am jadi kadang kelak khiap lah di ke sarkar ke di kita kibam dah lengkap ke di malu action kenapa baru kena im education bahkan kiu nak tu ki jaga ni kondong terang kuat bahkan don dak kajing penyerenti ke pada mereka jingera mo tina ke benta pada ke ni ke bor kajing penyai school kat kom bala produk ke ni ke State Education Policy aja kat pra kabana approve ke kabinet aka aku itrik pusat tumba aja kat pra kaba ka sarkar ko ong ba ek school ki government aided dari ki partially aided dewan peniai dari school managing committee to te kajing peniai kumno ni ka panisai namar ba kum ba kalong mentag yo iba kibun ki benta la sim noi ko managing committee kai itu ini kabaki discuss mene ka meeting what kajing ai cingera ya kata ka school grant di ombo kaba ki ai tashpo aja ne ka arko sama aja city snap what ya kaniru kim ai shi syak SMC la shi ai be shi kita ki vendor ki supplier ki uniform ki baki ai tak burus pa iku kena ya kaniru la shi ai shi ki supplier ngani tu ia ka praktikal juga yang ni hakabedai bekas kuran ki skol marestang skol ki hak pembiang ki don kam lada ka dei ki bana ka dei blackboard kino
kinumla ban apa tu bakin tayo kita gegeran kamar sanaja tika de kajing ai bisa sisaki benda kap penbu cekek man ya kini kiske ya caka bakin nang peniak syafran ya kajing kam tina takadau long Namar ba kanu kanu kajing irak ke bawah na kadi tang sipo aku opsan ajar kamla on ko bawah kajing kam pak school bi ka school ka hap penut ta gimana jing ki hap penut selalu ni te balai ya kadi ka bon sim no ikwa bakan penne uniform itu ki ndus pa arset lagu ya kadi pisal as supplier ni ya keren ya praktikal kamla namar habas tang school kini kita nak cit ya ka uniform deh tidak penbiang uniform de kapisa ka bayo hadir pada ni ayo supplier dan rei kembang jule aki por go mensiwa datang yo ek pisa nama ka datang ka support ni ai ki pakai ka batam ki buria ki pakai nama ka uniform batang si set tu kan poi ka san spa alhamdulillah tidak ada orang terus spa arset mudur mafi kadai ka balong ka bamla bonlong te balai ni ai tak pisa supplier kampa bang isu IT biar ke SMC bahkan IT bisa kimi kipa mungkin arab katakan nak jadi betul kenapa pakai uniform video apa por apa deh kata kedai koi kamat ini keren sama ni pet kadar trade level tu kisim kia ya kadai kakamban supply pada kikam pada pria apa school kiba Nah, kontrak sudah. ketika ditangka jing betul kepala apa ayah ki indai nga sebut ong ba sisi bagi lah kum kubor yang gimana jing komiti gila itu ya ki kum kubor kepada event pek ya kejingnya seperang tu sekolah paling ni ai bi cek SMC tidak ada kim bot ada di SMC ki benar kam pakla di semaksan ya ki dai wat num pen nong kelum lang kenya baro namar bobon ki ki SMC ki bateri hitom ki bahapan ya sei ki punya pelut nak pelala jongru ya kata long nak kapentakan dia ni ikwa pa dia pai yang ni ka bor jadi SMC ha ka bede pat kan ka kini ki secondary bo di secondary school ki bade man don adu ka class 12 kat ka NDP de ka sarkar ni i ba ka ya sakmat ya ka penrekam ya ka NDP dan dak penrekam ka regan nemu ya ka jing kersyal nak central government ko bausi minister leleng ya i yang kisnya balada ko ba kami kali akan naik state menegak penrekam ya ka NDP dan dia ada mendap dan i kapat long kapat rekam sisa dia berde bagi sekolah ni ibu dengan jingkar pat bagi sarkar kena empai kemat jika secondary dan ai ke jingira nambar ba ada kamera ko sarkar kani ka jing thumuri ka dubla ba dubla enam lang nama belai ka bu ka jing apa ka khama kena dubla tu kan dong ni kimlah pan sania ya ka jing sutra na ka fees kena dan ki hapan dan ketua contribution mana ki te ki hapsi betul apa ni katum ka polisi ko amba ka jing sil ki noi kai kam te ban dunda la kumu ka skin ba den rei udah mata fitip ko nei kai school ya raja si ko aja tim so senai te nada ka sarkar kala matiara ye ki na try ka quality of education ka dan ka jala jui kamat ka bang keren kata kata ya ka bede bakanika teachers training dan teknik service teacher. Dengan ko apa sarkar mentakan bela ikini kino ikai kena ada nak kam bakin pendap ya kabiat rufi nama bon lagi kena ada kegadian kan. De kiko apa nek saya kabiat. Dengan ko apa sarkar kan tahu lah. Oh ban penio ya lat ikini ikai ban dipiu nak mentakan penio ya ka biat. Kumjuro ya kena ikai ki ban pendap ya kegadian kan. Nama kidan kena hadu mentang ki ba dasak ko ki ba klamlat ya buat peladap. Jika ni kena beri kampat ke penilaian kan? Tiba dan nak prejuki kila babon kila nombor 90-95% kila yo ya ka circuit maksin. Ni kita nak kat tu kat ni kiba khala pat yo. Tenda ka petakan ni ru ni kwa di arti dan cingkia ya ki. Hakane kata yo bawan ini sobat no ya ka memorandum sya education minister kopi syau chief minister. Wah. But ada mengenai sobat ya ka memorandum ni sapa ya ke delegation bagi lain dengan joka asal ilajet dengan cepat di bandai de hakani delegation ngin ekran delegation minister pat ladangi pat hun yang kata aja ekran ngin sabu ka appointment of chief minister de pat nakale jongi ki kerpat sarkar par nakalong ada kwa pat simkia pat ha ya ki school ya ka puri putih ya ke jalla
kan siap yang jadi trailer jadi nama ngingil kecil kecil bakal yang sekolah mak hak jalan bro